Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ramdas Bandu Athwale, uday UMP syak Lok Sabha na Maharashtra na kaseng sain partai kebelatip kum ke Republican Party of India. Uni unang mikmat syak yang terbar thawan kari, ubalong ru menteri khna jang sarkar pleng ubakmi yakatnat Social Justice and Empowerment. Hakan nyu trek mentau benai risau unsawan yu kejat hakan ni kejela. Banyak kenduk kerpang bagi dekat jang kaseng Republican Party of India. Kebahakan ni kejela haka jinghalang kaban selong ha Assam Kristi Kendra kebadan hapok dan kedi Shillong. Ya kini kejingwan Ramdas Bandu Athwale lapan benah ne kesngi kesan todek urisau da State President jong kenik parti Usamla John Sotun ha kejing kenduk bagi nong patai kubor ha Shillong Press Club. Ha kini kejalang ha kanyo trek mentau benah risau Ramdas Bandu Athwale unsapan skamru yakinung kitkam ki beradab jet na kebenta kinung kitkam jong kenik kejela. Kejingwan juga ini tamu sekitar dia kejingwan jong administration balong tu President Republican Party of India. Ramdas Athwale haka new trick lai beji hangte ipo Assam Kristi Kendra